आं रेभारेन्ड डक्टर somni simang islarini दिनै आङो मोनसे गोनांथार इमारजेन्सि बाथ्रा बुंनो थाखाय आङो प्रेस मिटखौ खालामनाय जादों। आङो गिबिनो जोंनि गासैबो बे मिडियाफोरखौ आङो हामबाय होग्रोदों दिनै बेहाय फैनो थाखाय। आङो नेशनेल क्रिस्टियान काउन्सिल आसाम स्टेटनि आफादगिरि जानानैसो आङो दिनै आङो बाथ्राखौ बुंगोन। मानो होनना बुङोब्ला नै बावैसो थांनाय 26 बे मार्चनि दाख्लै रबिबाराव मोनसे जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मान्च होननानै दिसपुर सल' बेबायदि प्रग्राम RSSनि थ्रुयै लानानै गोबांथार बेवहाय ट्राइबेलफ्रा जानो हागौ 10थासो ट्राइबेलफोर ज' जादोंमोन। बे गोबांथार बाथ्राखौ सावरायनाय जादों आरो मोनसे एन्टि कनभार्सननि सोमोन्दै सावरायनाय जादों। दिनै एन्टि कनभार्सननि थ्रुयैनो दिनैहाय जोंनि जेसेबांनाखि ट्राइबेल ख्रिस्टियानफोर जादों बे ट्राइबेल ख्रिस्टियानफोरनि ट्राइबेलखौहाय मोनसे बन्चित खालामनांगौ होननानै बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदों। एक्चुअलि आङो नर्म्सखौ आं बुंसै। जुदि जोङो नर्म्सखौ जुदि जोङो नायोबा आं मोनथिया जोंनि साबसे लिडारफ्रा दिनै जोंनि कन्स्टिटिउसन बा आयेन ल'खौ फरायो बा आयेन गोरों बा ल' गोरों। ओरैनो जोंनि ट्राइबेलफ्रा बा जोंनि बर'फ्रा बाथ्राफोरखौहाय बुंलाबायनानै गावनि रुवाजों गावनि आथिङाव दाननानै लागासिनो दङ। दा नर्म्स बादि जुदि नायोबा आङो दाख्लै सोरबा ब्रह्म लिडार नुदों, सोरबा स्पक्स पार्सन बा सोरबा स्पिकार्स बेफोरबायदि आङो नुदों। दिनै नर्म्स बादि जुदि नायोबा जोंनि दिनै बर' ट्राइबेलफ्रा जुदि बाथौ होननानै जुदि जों बुंनानै लानो हायाबा, हिन्दु होननोबा बा ब्रह्म धोरोम लानानै ब्रह्म लिरोब्ला अट'मेटिकेलि बियो नन ट्राइबेल। नाथाय नर्म्स बादि दिनै जोङो ट्राइबेलफ्रा ख्रिस्टियान जादोंब्ला दिनै ट्राइबेला ट्राइबेलैनो थायो, ख्रिस्टियान जाबाबो बिसोर नर्म्सआव दं। आङो मोनसे उदाहरन बा एग्जाम्पल उपमा आङो होनो सानदों। जोंनि बिदा फंबाय राजबंशिफोर गोदो जोंनिनो बिदा फंबायमोन, जेरै कचबिहाराव जोंनि राजानि बंसफ्रा बै गेरुवा गांगाफोरनि इनफ्लुयेन्स जानानै जोंनि ट्राइबेलखौ गारनानै बिसोरो राजबंश होननानै बिसोरो बुंना लादों। गिदिर गिदिर बिसोरो मुरथि लादों। बे हिसाबै बिसोरो ट्राइबेलनिफ्राय बन्चित जादों। दिनै बे कच राजबंशिफ्रा दिनै गाबै गाबै बिगासिनो दङ दिनै ट्राइबेल हाबनो थाखाय, नाथाय नर्म्सआ बेखौ थिना। आरो थिग बेबायदिनो मोनसे उदाहरन नै दाख्लैसो जोंनि जेनाखि हरनिया बिदा फंबाय, बिसोरबो जोंनिनो बिदा फंबायमोन, ट्राइबेलमोन। नाथाय जेब्लानाखि मोनसे हिन्दुनि दालाय हंकरिया धर्म, बे हंकरिया धर्मखौ लानायखाय हरनिया बिसोरो जाहैदों। बेनिखायनो नर्म्सआ बुंदों बिसोरो ट्राइबेल नङा। राइट। आरो मोनसे उदाहरन आं होबावनो सानदों जोंनि मणिपुरि। बे मणिपुरिफ्रा ओरैबायदि एखेबारे खाफालनिफ्राय गुन्थुंसिम बिसोरो सिन्दुर फुननानै बै गेरुवाफोरनि माबाखौ बिसोर फल' खालामनानै ट्राइबेलिजमखौ गारनानै बिसोरो हिन्दुइजम बिसोरो लादों। बिनिखायनो बिसोरो ट्राइबेल नङा। दिनै बिसोरबो ट्राइबेलखौहाय बिगासिनो दङ, नाथाय मोनाखै। थिग बेबायदिनो आङो खावलायनोसो सानदों, जेसेबांखिनाखि जोंनि बर'फ्रा उल्था फाल्था बुङा मानो, दिनै जोंनि जिनाखि ख्रिस्टियानफोरनि ट्राइबेलखौ दाननांगौआ सहस नङा। जोंखौ दिनै दानबाबो जेबो नङा, दानखाबाय। दा बे दाननाय हिसाबै जुदि जोंनि बे 30टा मोनसे कनस्टिटिउसनेल दङ, कनस्टिटुवेन्सि दङ 30टा। बे 30टायाव दिनैहाय जोंनि ख्रिस्टियानफोरखौ आलादा दोननायखाय जोंनि बे जिनाखि मा होनना बुङो सराइबेल, जमदुवार, बेनिफ्राय चिरांदुवार, निसिमा, हरिसिंगा बेफोरबायदि गोबां दिनै जोंनि ST खथाया दिनै बियो जेनेरेल जाबाय, माने 9थाल' थाबाय। दा बेफोरबायदि जुदि जामारोब्ला अब्ला जोंनि उननि माबाया मा जानांगौ? दा बेनिखायनो आङो खावलायनोसो सानदों, जायफ्रानाखि लिडार जादों जोंनि बे दानि जिनाखि फैनाय जनजाति
धर्म संस्कृति सुरक्षा मानसनि जेनाखि दैदेनगिरि बगिरामखौ आं मोनथिनो हागौ नुदों बेनिफ्राय बबिता ब्रह्म होननानै आङो मोनथिगौ माखासे लिडारफोर आरो ओरैबायदि बुंदों सासे एজন सिस्टारे এনেকেই কৈছে আমাৰ যি आर्टिकल 342 সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে বা নালাগে সেইটো বিষয়ে বহুত ভালকৈ ভাষণ দিছিলে কিন্তু সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে বা নকৰিবৰ কাৰণে আমি 700 ট্ৰাইবছ লগত আমি এইটো আলোচনা কৰিব লাগিব অল ইণ্ডিয়াত এইটো এনে নহয় এইটো কাৰণে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ মই খুজিছোঁ আমাৰ যে সেই 26 তাৰিখত যে আমাৰ দেশ ফৰ চলো কৈ পেলাই এটা মুভমেণ্ট ৰেলী কৰিছিলে এণ্টি কনভাৰ্চন এই আমাৰ ট্ৰাইবেলবিলাকে বেলেগ ইনফ্লুৱেঞ্চ দি এতিয়া বেয়া ৰাস্তা দি কৰি আছে নিজৰ ভৰিত নিজৰ কুঠাৰ দি মাৰি আছে আকৌ দিল্লীত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বা প্ৰেছিডেণ্টক গভৰ্ণৰ থ্ৰুতে ছেপাৰেটলি মেমৰেণ্ডাম পঠাব বুলি কৈছে আৰু RSS দ্বাৰা দিল্লী চলো বুলি এটা প্ৰগ্ৰাম ল'ব বুলি কৈছে কিন্তু মই অনুৰোধ কৰিবলৈ মই খুজিছোঁ আপোনালোকে যদি ট্ৰাইবেল যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ট্ৰাইবেল হিচাপে থাকিব বেলেগৰ লগত যদি আপোনালোকে ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছে যদি হিন্দুত্বৰ লগত যদি ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছে আপোনালোকে যদি ট্ৰাইবেলৰ যেনেকৈ ধৰ্ম এইটো যদি ক'ব ল'ব নোৱাৰে তেতিয়া যদি হিন্দু কয় তেতিয়া নমছত আছে আপোনালোকে ট্ৰাইবেল নহয় উদাহৰণৰূপে আমাৰ কোচ ৰাজবংশী আগতীয়াকৈ আমাৰে মানুহ আছিলে ট্ৰাইবেলে আছিলে যেতিয়া ৰাজবংশ হৈ গ'ল সিহঁতে ডাঙৰ ডাঙৰ মূৰ্তি হৈ লৈ মানে সিহঁতে ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ পেলাই হিন্দুইজম ট্ৰাইবেলিজমৰ পৰা হিন্দুইজম হৈছে তেতিয়া সিহঁতে কি হ'ল ট্ৰাইবেলৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল আজি খুজি আছে খান্দি খুজি আছে নাপায় ঠিক তেনেদৰে আমাৰ এই যে আমাৰ শৰণীয়া ভাইবিলাক সেই কয়েকদিনৰ আগত বঞ্চিত হ'ল মানে আমি জানো এটা শংকৰীয়া ধৰ্ম এইটো হিন্দুৰ এটা ব্ৰাঞ্চ এটা অংগ হৈ আসামত আসামিছৰ ধৰ্ম হিন্দুৰ এটা অংগ যদি আমি শংকৰীয়া বুলি শংকৰীয়া ধৰ্ম লৈ পেলাই শৰণীয়া সেইবিলাকে শৰণীয়া লৈছে সেইটো কাৰণে সিহঁতে ট্ৰাইবেল নহয় সেইটো নমছত আছে আমাৰ মণিপুৰী ভাইবিলাকে এও তেনেকুৱা সিন্দুৰ লগাই পেলাই ডাঙৰ পোতা লগাই পেলাই একেবাৰে সিহঁতে হিন্দুইজম সিহঁতে লৈছে সেইটোৰ কাৰণে সিহঁতে ট্ৰাইবেল নহয় এতিয়া সিহঁতে খুজি আছে So, I want to request to our tribal brethren, so please understand this wisely and act wisely. Few days back on 26th, Dishpur Solo, one anti-conversion rally was there. And many people were just giving their opinion. One brother was telling, by giving some প্ৰলোভন দি পেলাই এটা পুৰাণা কম্বল দি পেলাই বা পইচা দি পেলাই খ্ৰীষ্টিয়ান কৰি আছে নো দিছ ইজ নট ট্ৰু ইফ উই কুড হেভ থিং লাইক দিছ বিফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বাই বিথিং অলছ' উই কুড হেভ মেক অল খ্ৰীষ্টিয়ানছ বাট উই নেভাৰ ডু আমি মাৰিও আমি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আগতে কিন্তু আমি ফুচলাই পাকাই কেতিয়াও নকৰে সেইটো ভুল এইটোৰ কাৰণে ট্ৰাইবেল হৈ আমি একগোট হ'ব লগা সময়হে হৈছে এতিয়া আৰু এজন ব্ৰাদাৰ মই শুনিছোঁ এইটো লাগে মানে বড় হয় আমি বিজেপিক আমি বিশ্বাস কৰোঁ বিজেপিয়ে যি আইন কৰিব A to Z সিহঁতে ফ'ল' কৰিব বাট লাষ্টত কৈছে অলপ ডাউটো আছে য়েছ ডাউট মানে বাই দ্য ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ দ্য আদাৰ এলিমেণ্টছ বেড এলিমেণ্টছ ইউ পিপল আৰ cutting on your feet by your own acts. So tribal, we have to be together. If some tribal will becoming Christian, you cannot omit or you cannot delist from the tribal. This is the norms. But if someone is living tribalism and becoming Hinduism, itself is non-tribal. This is what the norms. So I want to request right now. একেলগে আমি ইণ্টেলেকচুৱেল মিট যিমান পাৰে ইমান সোনকালে আমি BTCত কোকৰাঝাৰত আমি কৰিব লাগে যিমান খৰচা হয় আমাৰ BTC চৰকাৰে দিব লাখ লাখ টকা কিন্তু আমি গোট খাব লাগিব আমিও যাম কথা পাতিবৰ কাৰণে যাতে আমাৰ ট্ৰাইবেলবিলাক নষ্ট নহয় আমি আগৰ পৰা নষ্ট হৈ এতিয়া ধৰ্মলৈ এতিয়া নষ্ট কৰিবলৈ গৈ আছে আপোনালোকে হুঁচিয়াৰ হ'ব আমাৰ কি ৰাভা ভাইবিলাক
আমাৰ দেউৰী ভাইবিলাক, মিচিং ভাইবিলাক, আমাৰ কাৰ্বি ভাইবিলাক, আমাৰ যিমান ট্ৰাইবেল আছে আমি একগোট হ'ব লাগে এতিয়া। ধৰ্ম এটা নিজৰ জীৱনৰহে, ধৰ্ম এটা ৰাজনীতিৰ কাৰণত নহয়। ধৰ্ম এটা নিজৰ জীৱনৰ কাৰণে যিকোনো ধৰ্ম আমি ল'ব পাৰে। That is the human rights. We can choose any religion. This is our right. কিন্তু ট্ৰাইবেলত যদি আমি থাকিব লাগে, আমি ট্ৰাইবেলৰ ধৰ্মহে আমি কৰিব লাগিব। বেলেগত যদি আমি কৰে বেলেগ ধৰ্ম, সেইটো ধৰ্ম itself will approve you, you are non-tribal. Whereas you are telling the Christians are non-tribal, we have to omit them, we have to demerit them. No, never. The law doesn't allow. So, my heart fell, and by humbly I want to request to our brethren, all the tribal, let's be together and let's discuss and let's come in one uniform so that we can defeat the bad elements. And এজন ককাই ভাষণ দিছিলে, মই শুনিছোঁ, the Christians are swallowing. No, we are not swallowing, but the other elements are swallowing the tribal. आङो गोबांखौ आङो बुंला, बिसेसकि आङो खावलायनो सानदों जोंनि बर' लिडारफोरखौ। आङो नाम लाबावनोसै, सोरबा बिनय कुमार ब्रह्म होननानै बुंदों। नोंथाङा नोंथांनि टाइटेलखौ जुदि ब्रह्म होनना बुङोब्ला नोंथाङा ट्राइबेल नङा। दिस इज द नर्म्स। सोरबा बर'आ जुदि बर' ट्राइबेला हिन्दु होनदोंब्ला, बाथौ होननो हायाखैब्ला, दिस इज द नन ट्राइबेल। नाथाय ख्रिस्टियानफ्रा, बर'फ्रा ख्रिस्टियान जानानै, बर'फ्रा ख्रिस्टियान जादोंब्ला नर्म्सआ बुङो जोङो ट्राइबेल स्टेटासावनो थायो। स' गोबां आं बाथ्रा बुंला, बे एसेयावनो फै जों बुजिनि। जुदि बुजियाबा दिनै जों मा सिटुएसन जाना थादों बेनिफ्राय बांसिन जों गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगोन। जोङो जोबस्रांलांगोन, जोंनि बर' ट्राइबेलफ्रा, जोंनि जेसेबांनाखि ट्राइबेल दं गासैबो जोबस्रांलांगोन। बेनिखायनो बे जाहाथे जाया। दिनै आं बे बाथ्राखौ बुंदों। आङो नेसनेल ख्रिस्टियान काउन्सिलनि आसाम स्टेटनि आफादगिरि जानानै आङो बुंदों। I'm Reverend Dr. Somni Simang Islarini. So finally, I salute all of our viewers, our people, and I pray that our Almighty God may help us to be united and to defeat the bad influence. Goजोन्थोंसै।